Štucanje! Pepa, George, mama i tata doručkuju. Predivan je i sunčan dan. I Pepa i George ne mogu dočekati da se odu igrati u dvorište. Mama, molim te, možemo li se ići van igrati? Možeš se ići van igrati čim završiš svoj doručak. George, nemoj piti sok previše brzo. George je popio svoj sok previše brzo i sada ima štucavicu. Mama, možemo li se sad ići van igrati? Ne, sve dok George ima štucavicu. Ali Georgeovo je štucanje prestalo, mama. Zar ne, George? O, u redu, možete ići van i igrati se. Ali pazi na Georgea. Pepa i George se voli igrati u dvorištu. George, ja ću sada baciti loptu, a ti je moraš uhvatiti. George, molim te, prestani štucati. George! Sada ti bacaš loptu meni, a ja je moram uhvatiti. George! Ajoj, Georgeovo štucanje kvari igru. George, znam kako izliječiti štucanje. Moraš raditi što ću ti ja reći. Protrljaj vrh glave i protrljaj trbuh. Dobro, sad tvoje štucanje mora prestati. Pepin lijek protiv štucanja čini se ne djeluje. George, ti sve krivo radiš. Znam bolji način kako izliječiti štucanje. Prvo, skočiš gore, dolje 3 puta na jednoj nozi. Onda, mašiš rukama gore, dolje i isplaziš jezik. I sada, zatvori oči i okreni se brzo oko sebe 3 puta. Pepin novi način također ne djeluje, tako da George i dalje ima štucavicu. Znam! Za liječenje štucanja bolestan praščić mora doživjeti šok. George, ja ću te sada preplašiti, ali moraš upamtiti, to je samo igra i to će zaustaviti tvoje štucanje. Upamti, to je samo plašenje za igru. Pepa, ne smiješ se igrati tako grubo s Georgeom. On je još mali. Oprosti, mama. Samo sam pokušala zaustaviti Georgeovo štucanje. Georgeu je štucanje napokon prestalo. Dolazi tata s 2 plastične čaše soka. George, ako ćeš piti tako brzo, ponovno ćeš početi štucati. Ja nisam mala kao George. Ja mogu piti sok koliko brzo hoću. Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Piknik.
Osvanuo je predivan sunčan dan. Pepa i njezina obitelj su odlučili ići na piknik. Tata je nosio košaru za piknik. Deka, kruh, sir, rajčica i limunada. Jesmo li išta zaboravili? Mamin kolač od jagoda. Samo vas zadirkujem. Mamin domaći kolač od jagoda je također tu. Jesmo li svi spremni? Spremni! Onda idemo. Ovo izgleda baš kao mjesto za naš piknik. Hurra! Zbilja je krasno biti u prirodi. Trebali bi malo protrčati okolo i malo se rekreirati. Ja želim jesti, a onda malo odrijemati. Sigurno se ne želim rekreirati. Možda bi se tata trebao rekreirati. Njegov trbuh je prilično velik. Moj trbuh nije velik. Ali kasnije ću sigurno malo trčati. Čak i ako nitko od vas neće. Idemo jesti. Dobra ideja, mama. Ja sam stvarno već izgladnio. Slasno. Osjećam se jako pospano. Mislila sam da se želiš malo rekreirati. Kasnije. Gledaj, tamo u lokvi su malene patke. Mama, možemo li ići nahraniti patke? Da, možete im dati ostatke ovog kruha. Pepa i George vole hraniti patkice. Mama, mislim da žele još kruha. To je sav kruh koji je ostao. Sigurna sam da im je bilo dovoljno. Oprosti, mala patkice. Nažalost, nemamo više kruha. Patke žele još hrane. Toliko o tati i njegovom vježbanju. Što? Opet vi. Pepa vam je već rekla da nemamo više kruha. Mama, imamo tvoj kolač od jagoda. Pa ako nam ostane koji kolač, možemo ga dati patkama. Svi vole mamin domaći kolač od jagoda. Osa! Ja mrzim ose. Iš, Mama, pa čemu ta panika? To je samo malena osa. otiđi, oso, otiđi! Ostani mirna, mama. Onda će osa otići. Tako, vidiš, samo moraš ostati mirna i sve je u redu. Otiđi! Bježi! Ej! U pomoć! O, šu! Makni se od mene! Nadam se da te osa neće ubosti. O, odlazi ti mala dosado! Ne, naš tata trči prebrzo da bi ga osa dostigla. O! Bolje da pojedemo naš kolač prije nego što se osa vrati. Zaboravili smo ostaviti komad kolača za patke. Mislim da sam je se riješio. Tako i tako si rekao da želiš malo trčati i rekreirati se, ali nisam vjerovala da ćeš to i napraviti. Srećom, uspio sam se dočepati svoje kriške kolača od jagoda. Stani, tata! Obećali smo ostatak kolača patkama. O, Vi ste jako sretne, patke. Recite hvala, tati. pa nema na čemu. Vrijeme je za odlazak kući. Oprostite se sa patkama. Bok, bok, patkice. Vidimo se uskoro. Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Mamin rođendan. Danas je mamin rođendan. Tata je donio mami doručak u krevet. Sretan rođendan, mama. Pepa i George su mami napravili rođendansku čestitku. Sretan ti rođendan, mama.
O, pa to je prekrasno iznenađenje. A evo još jednog iznenađenja. Uživaj u rođendanskom doručku i ne žuri. Njami. Brzo, još moramo i sve ostalo pripremiti. Tata je napravio rođendansku tortu. Još samo rođendanske svječice. 1, 2... Evo dolazim. Mama je upravo dovršila rođendanski doručak. Mama dolazi. O ne, još nismo spremni. Ko je sad to? Mama, mogu li sada ući? Ne. Događa li se tu nešto tajanstveno? Ne, uopće se ništa ne događa. Ali još uvijek ne možeš ući. A, tako dakle. Zašto se ne odeš malo pustiti u dnevnu sobu? To je odlična ideja. Pa da, ipak je tvoj rođendan danas. Ok, Pepa, znam i sama gdje je dnevna soba. Evo ti super časopis. Hvala ti, Pepa. A evo ti i malo ugodne glazbe. Hvala ti, Pepa. Treba nam isti broj svječica koliko mama ima godina. 1, 2, 3... Ojoj meni, pa mi nemamo ni približno svječica koliko nam treba. Tata, koliko mama ima godina? Šapnut ću ti na uho. Wow, zbilja puno. Znate što, ja mislim da će 3 svječice biti sasvim dovoljne. Mamina rođendanska torta je spremna. Hurra! Sada još samo trebamo staviti ukrase u dnevnu sobu. Zdravo, mama. A tu ste vas troje. Već sam se počela dosađivati. Mama, bi li se htjela prošetati po dvorištu? Pa imam li uopće izbora? Ne. Bok, mama. Želim ti ugodnu šetnju. Pozvat ćemo te kad će biti sigurno da se vratiš. Već sam zaboravila kako je rođendan kompliciran. Tata, Pepa i George ukrašavaju dnevnu sobu. Baš je zabavno. I baka i djed su stigli na mamin rođendan. Sretan rođendan, mama. Zar nećeš ući unutra? Ne mogu još ući unutra. Tata, Pepa i George pripremaju iznenađenje za moj rođendan. Kako slatko. Vidimo se kasnije. Bok! Mama, možeš li sad ući unutra? Vrlo rado. Zatvori oči. Mama, drži oči čvrsto zatvorene. 1, 2, 3, otvori sad oči. Sretni rođendan, mama. Kako divno iznenađenje. Puhni u svijeće. I zaželi želju. Mama, otvori svoj poklon. Možeš li pogoditi što je unutra? Nemam pojma. Onda otvori i pogledaj. To je prekrasna haljina. Prekrasna si, mama. Sad trebamo lijepo mjesto gdje ćeš je moći obući. Što je to? 2 karte za kazalište. Za večeras. Hvala ti. Mama jako voli ići u kazalište. A baka i ja ćemo večeras čuvati Pepu i Đorđa. Hurra! Kakav divan rođendan. Ja sam najsretnija mama na cijelom svijetu. A i najljepša također. Ja sam Pepa.